Kalukuran kong kapatid, ing banal na misa, ing sibol, taluktok na ning biyetamo, antimong Kristiyano. Huli na ning paisabing ulaga, pag nasantamo yung pagmasusyan niyang miyamasamas at mipnuking kagalangan. Balang misang pagmasusyan tamo, pakikuan ng tamong makyabe, karing panalangin, pamagkanta, at pamangimot. Lalo tamong makapakisan metong karing misteryong gagampanan tamo. In komisyoning liturhiya ng Arkedioceses, apanin muna ng among Rick Serrano, si Janing Kapampangan Misal Romano, agpangking adwana ng Magnum Principium, ing utos sibat king Santo Papa Francisco, dikil king pangalikas na ring libro king liturhiya, karing sarasariling lengguwahe, ring tarasal pantaya. Uli na nita, agatanda kayong pakibalwanla, ring miyaluwang panalangin at pakibat ng banal na misa king amanong siswantam. Panalangin ko, king sana, yung pamanyang bata mo king Diyos, pagdala na katamong kabanalan at sikanan, ban mamintu king kaburyana at lingapan la naman ring kapara tamong tao. King umpisaning banal na misa, kay baddang memye kagalangan ding ministro at ding pari king altar, ing misa, magumpisaya king tandaning krus at pamamuge. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal ay espiritu. Amen. Inginu mantabeya ke kayo. At keka antimuring. Rito ning kapanesyan at inyang atlong porma. Mumuna, ing confiteor o ing aminan ko. Aminan ko, King Diyos, sa mga mahalulu, at kaya kayo kapatad, ing kasala kong bina, King pamisip, pamangamanu, ampon pamanyapat King marok, at King pamagtamad kong gawa King mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nita, ipanigapo ko kang Juan a Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko King Diyos sa ginuta mo. Ini naman ing kaduang porma. Ginoo, pakaluluan mo kami. Uli ni kasala kami keka. Ginoo, pakit meke kami ing pakalulu ampon lugod mo. At ibigay mo kaya kami ing kaligtasan mo. At ing katlong porma, aaw sanda namang litanya ning kapuryan. Ikang mituburan ban pakayapan mula ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang dinatang bamulangausan sumisi ring makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamilatan wananing igpa, ba na kaming patawaran, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Nengaldo Domingo at neng solemnidad at fiesta, ing ligaya king Diyos mi kantaya. Antimurin, neng Domingo at solemnidad, ing sasalpantaya ko o ing kredo, matunggeya kay bat na ning humilya. Sasalpantaya ko King Diyos, ibang lubos mayupaya, linalang King banwa ang ponyato, at kang Jesucristong anak ng bugtong aginuta mo. Penagli King upaya ning banal a Espiritu, mibait kang Juan a Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karimete, King katlong aldo sinubliyang mebye, pepaitas ya banwa, makalukluk wananim Diyos ibang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kung ka rin mabye ang ponne nga mate, sasalpantaya ko King banal a Espiritu, King banal a kapulungan katolika, King pamisamak ding banal, King pangamatawad daing kasalanan, King pangasublirang miyering mete, at King bie alang angga. Amen.
Kimpa magsadya karingayin, nungalang pa magkanta, ing pari sa biyanala reting amano. Mipuri ka ginong Dios ning metos sikluban, uling kingke kang kayapan, tinggap miya ing tinape, ayam pang mikeka, tinapeng bunga ning gabun at pipagalan ning tao, aparake kami magawang tinape ning bie. Mipuriya ing Diyos kapilanman. Mipuri ka ginong Dios ning metos sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miya ing ala kayampang mikeka, ala kay bat karing ubas at pipagalan ning tao, para ke kami magawang inuman ning kaladwa. Mipuriya ing Diyos kapilanman. Ing prepasyo, ya ing umpisa ning panalangin ning kapurian at kapasalamatan. Ing Gino mantabe ake kayo, At keka at imurin. itasyo laring pusuyo, Makatas na laking Gino. pasalamatan tayong Gino a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulik. Ing banal at inyang adwang porma. Banal, banal, banal ya ing Gino. Diyos ning upaya. Miknuya ing banwa at ing yatu king ligaya mo. Hosana king kakatas-katasan. Nuan niya ing daratang king lagyo ning Gino. Hosana king kakatas-katasan. Banal ka mayupayang Gino. Banal ya ing kekang lagyo. Banal ya ing kekang kayarian. Banwa at labwat miknula king ligaya mo. Pupurianda ka king kakatas-katasan. Nuan niya ing daratang king lagyo mo Gino. Pupurianda ka king kakatas-katasan. Pupurianda ka king kakatas-katasan. Ing aklamasyon kapigaganakan at inya namang miyaliwang porma. Maulaying misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, O Gino, kaya kamiyang gaganakan. Amen. Pangasubli mong nebe, kaya kamiyang pagmasusyan. Amen. Panyatang mong maligaya, kaya kamiyang panenayan. Amen. Potang kakanan niya iting tinape, potang nininom kami kaniting kalis. Kamatayan mo, O Gino, kaya kamiyang papasyag, hanggang aking tatangka king kekang ligaya. King kamatayan mo, linupig mo ing kamatayan ni, king pangasubli mong nebe. Ing magmisa damo po, Reverend Father Nolasco Fernandez.
Poning anak, ang Banal Espiritu, Amen. Amen. ing grasya ng Ginutang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ading sala, ing Banal Espiritu, manatili kayungan. At keka, Pakamalang kong kapatid, nganing aldoy iti, pagmasusyan tamo po, ing kapiyastanan ng pangadaw ng Gino, king banal at templo. May daw niya po ing katamong Gino, anting metong abatas na ning Diyos abinya kang Moises, ding sablang pangani, kailangan laling la king Diyos. Antimorin po pag-celebrate tamong ini ing World Day for consecrated and religious life. Antimurin po ngening Domingo pro-life Sunday amon na naman. At antimurin po yung katlo day of prayer awareness against human trafficking. Nung lawen yung pureting atlo, metong lang pamagdawon king bie. Ing bie sagrado ya, uling meni batanya po kinapong Gino. Life is so sacred. Ing biyatamo, many batan King Diyos, pinyapin po, kailangan pangalagaan. Sesen tayo, ing biyatamo, uling sagrado ya. Kailangan protection tayo, ing biye. Pro-life po. Nyapining Catholic Church against king penalty. Ding mangayalti ilapin ding kalulu. Ing death penalty karinya mo kalulu. Eda pagtanggul ing karelang bie. Pero ing divorcio para karinya makwalta. Oyan po akakita mo ing bie. Eya pamurin pante. Pero yung beta mo po kailangan idawon tamongan king pamanyoyo tamong Gino. Para karing penandit etaya liguran ng bie. Para karing penandit etaya pinrak dininan ulaga ing katamong bie. Para karing penandit etaya po gagamitan king pamanyoyo kinapong Gino'y beta mo sisyan tamo iti manyawad tamo kapatawaran king Diyos. Aminan ko Diyos, Ama pamakalulu. At kaya kayo kapatid, imi kasala kung dina, impamisip, pamangamano, pamanyapat king maro, at king pamagtamad, kung gawak mayap, asukot depot, kasalanan kung mabayad, ulinito, ipanigupango ng Maryang Birhen, karin sablang anghel ang banal, at kaya kayo kapatid, panalangin Diyos, aginutan
Ing Diyos sa mayupain pakalulwa ng katamo at king patawad daring kasalanan tamo. Idala na kata sa king biye alanangga. Amen. Amen.
lubos mayupaying igpa, Kristong anak mo, mi katawan niyang tao alang-alang kami, at mi daw niya king templo. Itimawano sana ring puso mi pamikasala, at iyatan na kami harapan mo. Itihad mi keka kapamilatan ng Jesu Kristong anak mo, amabibiyang pari kambe mo at ning banaling Espiritu, Diyos manggaman alananggang. Amen. Pamasang ibang libro ng propeta Malakias. Ingginungan ng makibat, lawan nyo, para laki ing tuba ng isadya ng dalanan ko. At ingginong pagdulapan nyo, kabudabog lunggubya, king templo yun. Ating tubod amatayo ng panenayan, datang ya, Datang ya at yayag na ing kasunduan ko. Nga nang sasabi ni Ginong Mayupaya. Ninuing magwanto ingaldo ning panyatang na. Ninuing imitagan katalakat potang paltoyo. Uling ya mangarya king apining platero at king lihiya ning mamipi. Lukluk yang timong platero at maglinis pilak. Dalisaya na lang paring palipi ng lebi, at dalisaya na lang tinaning intu at pilak, bankay batang medalise, makapidaw lang ayin king Ginoo. Antimonong makananong sukat marapat, king antikanyan aparalan. Matanggap lang matulak king Ginoo, ringay na ning huding Jerusalem, antimo kanitang minuna. Antimo ing merapat karing banwang malambat ng milabas. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos.
king sulat karing Hebreo. Antining sa lang anak maamanwana taulo. Making tawya naman ni Jesus. Kalupa na lang naman at daya. May iwan karelo at may king pangatao na. Ban kanito, king kapamilataning kamatayan, no? Akalupaning kamatayan daring tao, akwaning asintang diablo. O amaki, kayo pa yan, king kamatayan. At bang kanito, akwa na lang atimawa, retang mayalipin, king kekaban, ng biyero. Pauli ning takot daking kamatayan. Masalang bina, king aliwa, ring anghel, ring seupano. Nune, agpangking sasabianing kasulatan, sasaupan na lang ring palipi ng Abraham. Inya kailangan bina, ing makiwangisyo, karing kapatad na king sablang bage. Hari ban kanito, yaing maging tapat, at mapakalulong arapan ng Diyos. King kasuyuan arapan ng Diyos. Makapapidawon sakripisyong kapanayan. Karing kasalanan kapamayaran kasalanan do. Nganawari ngening yo mismo besubok yo tukso at kasakitan inyang ngeni malyari na lang saupan detang aliwang daralan king tukso. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Parangalan tayo maya pabalita. Ban ilan dalan mo karing hentil at ban manyedangal tinggalen mo Israel. Ginoo manatili kayo. Maya pabalita agbang kang San Lucas. Miras sing panawon para tuparan dari Jose at Maria itang yuyutos ning batas ng Moises at gampananda ing seremonya ning pamaglinis inyadela reng meko papunta Jerusalem ing anak bareng idawon king Ginoo
Pablasang anti kanini makasulat king batas ng Ginoo. Ing balang kalalaking pangani kailangan niyang itagulaling king Ginoo. Mintala naman balang makapidawin ayin antimoing yaduan ning batas ng Ginoo. Kapari sa bati batu o kaya aduang pitsun. Ngeni atin metong amatuang lalaking makatok ng Jerusalem ing lagyuna Simeon. Tawuyang banal at atintakot kin Dios. Panenaya ng datang ing pangapamatulan ning Israel. At iyo Simeon ing banal espiritu at kilala na kayo ning banal espiritu king eyamate ang yang ene aka Kristo ning Ginoo. Ipaisip ning banal espiritu kang Simeon ing muntayag king templo. Inyang ding pengari ning bingo tayo Jesus delare king templo para yang gampanan para kayo ing adwan ning batas. Simeon kinwane karen takdena ing bingot at pinuri ni ing Dios at ngana. Ngini Ginoo sasakop king sabla bustan neng painawang mitmong kapayapan iningalipan mo antimoing pengako mo uling karing sarili kong paniman tengalan ko ing kaligtasan na sidyamo para karing sablang tao metong asulu bangilan tad ing dalan mo karing hentil at dangal ing banal mong Israel. Ding pengari ning anak mga pumulalalo sinabi ng Simeon tungkol kayo. Simeon binendisyonan nala at ang Mariang ima ning anak. Ing anak kay iti telagane ning Dios king ikaragsa at king ikabangon ding dakal king Israel. Maging metong yang tanda ay sakwil daring tao asundang ban kanita milantad laring lihim asisimpan daring dakal karing pusura. Atin mo namang metong prophetisa amatwa ng bina ing lagyuna Ana anak ning Fanuel ning tribo ning Aser. Pito na lang banwang miutos ning asawa na bayuyo may balo. Walunang pulot apat na banwa ing milabas, manibat kanitang may baluyo. Iyabitas sang mama ko king templo, aldot bengit susuyo ya king Dios. King pamag ayuno at pamanalangin. Kanita mismong oras adarawon dere Maria at ose king templo Jesus, linapit ya karela iana at pepasalamat ya king Dios. At migsalita ya tungkol king anak, karetang sablang manenaya king pangakabos ning Jerusalem. Inyang agam panandana ing sablang adwan ning batas ning Ginoo migbalik na laking balenda karin Nazaret, Galilea. Ing anak meragulya at Mexican kitmon niyang kabyasnan ating grasya ning Dios mamantabe kayo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Mayap ayabak po kaya katamongan. Pwede tala pong pakigreet with smile deng kasiping tamo. Mayap ayabak kapatad. Today, we celebrate the feast of the presentation of the Lord. Tinatawag ding itong Candlemas in commemoration of the purification of the Blessed Virgin Mary and the presentation of Jesus in the temple na naganap 40 araw mula nang isinilang si Jesus bilang pagtugon sa sinasaad ng batas, sa batas ni Moises, na kung saan ang isang babae nakakaanak lang
ay mananatiling hindi malinis sa loob ng 7 araw at kailangan pa lang siyang maghintay ng 33 days, saka pa lang siya pwedeng ma-purify. Ganoon din si Jesus. Dinala ni Maria at Jose sa Jerusalem, sa templo, dahil may batas na nagsasabi na ang panganay na anak na lalaki ay kailangan italaga sa Panginoon. Kasabay nito ay ang pag-aalay ng mga sakripisyo gaya ng isang pares ng kalapati. Napansin niyo po ba na dito lang sa Pilipinas, napakarami ng makikitang mga simbahan, halos tabi-tabi pa nga at nagsisilakihan pa. At naniniwala tayo na ang simbahan ay mga lugar na kung saan malaya tayong makapagdasal, makiusap sa Diyos, makatipon-tipon upang manalangin at magsamba. Napaka-importante sa atin ng mga ito. Tinuturuan tayo o tinuturing natin na ang mga lugar na to ay lugar ng Diyos o banal na lugar o kaya naman tahanan ng Diyos na may kapal. Sa unang pagbasa natin kung ating pagninilayan, Salmong Tugunan, ay parehong nagsasabi tungkol sa pagdating ng Diyos sa templo. At darating ang Panginoon upang linisin ito. Hindi lang basta paglilinis na parang naglilinis ka ng ordinaryong bahay, kundi paglilinis na nangangahulugan na rin ng paglilinis ng kalooban, pagbabagong buhay, pagbabalik loob sa Panginoon, sapagkat ang ating sarili ay naituturing ding templo ng Diyos. Maaari po ba nating pakisabihan ng ating katabi, templo ng Diyos ang iyong pagkatao? Sige nga po. Sa ating ebanghelyo, inilalarawan din ang pagdating ng Panginoon sa templo. Sa unang pagkakataon, siya ang liwanag na ipinakilala sa lahat ng mga bansa. He was presented as a little child, 40 days old in the temple. At sino ang nakakakilala sa kanya na siya ang magliligtas sa Israel, kundi yung mga taong may malakas na pananampalataya, kagaya ng 2 matanda na si Simeon at Ana. Tayo kaya, marirecognize din natin ang Panginoon? Mararamdaman ba natin ang pagdating ng Diyos sa pamamagitan ng isang sanggol, sa isang maliit na bata, sa mga maliliit na pangyayari sa buhay natin? Nung pong nanonood ako ng videos, si Cardinal Rosales minsan nagsalita sa isang grupo ng mga pari at ang sabi niya, "The kingdom of God is about the small things." Ang kaharian daw ng Diyos ay tungkol sa maliliit na bagay. Mga halimbawang ginamit din ng Panginoon Jesus sa paglalarawan sa kaharian ay ang may kahulugan din sa mga maliliit. Buto ng mustasa, maliliit na perlas, konting lebadura na sa tinapay o yeast, 2 sentimo nung kawawang balo, mga tira-tirang tinapay na nahuhulog doon sa mesa ng mayayaman, 2 isda at 5 tinapay na nagpakain sa 5,000 tao, and etc. Kaya siguro, naisip ni Cardinal Rosales na i-launch ang Pondong Pinoy dahil tungkol din ito sa maliliit, mga konting-konting barya na iniipon na galing sa mga ordinaryong tao na kapag pinagsama-sama, malaki ang naitutulong. At ang mga natutulungan nito ay ang mga maliliit din. Ang mga may hirap, mga walang natitirhan, mga hindi pinapansin sa lipunan, barya-barya lang. Hindi mo nga mapapansin, hindi rin mabigat sa loob na ibigay
dahil maliliit lang pero malaki ang naidudulot at naitutulong nito para sa iba. Sa Tagalog, ang tawag natin po daw sa pride ay mapagmalaki o mapagmataas. At kapag mapagmataas ka at mapagmalaki, nagiging maliit at mababa na rin ang tingin mo sa iba. Mga kapatid, huwag sana tayong maging ganoon. We should not be driven by our selfish grand ambition. We should be driven by our love for others, lalong-lalo na sa mga nangangailangan at maliliit. Kung natatandaan nyo po o napanood ninyo yung mga nagdaang malaking sunog sa Amerika, yung tinatawag nating wildfire, maraming tao ang mga nasalanta. At grabing tinamaan sa malawakang sunog ay ang mga lugar sa LA. Marahil napanood din ninyo sa TV o sa social media kung papaano nasunog at naging abo ang mga malalaking bahay, gusali at mga establishmento. Malalaki na iyan, isipin mo, matitibay at matatatag, pero bumagsak pa rin at naging abo. Ganoon din kapag sumobra ang laki naman ng ating ambisyon. May panganib din na pwede kang maging makasarili at yun din naman ang magiging dahilan ng pagbagsak at pagkawasak ng buhay mo. Kaya pakisabi sa iyong katabi, huwag kang magmalaki. Sige nga po. Be humble and be simple like Jesus in the temple. Okay po? Be humble and be simple like Jesus in the temple. Jesus was presented in the temple. Dumating siya kasama ng kanyang mga magulang sa isang napaka-ordinaryong paraan. At ang tanging alay na sakripisyo nila ay isang simpleng paris ng kalapati na naglalarawan sa kanilang mahirap na kalagayan sa buhay. Naway, huwag tayong mabulag sa mga bagay na malalaki. At katulad ni Simeon, nakita niya ang dahilan ng kaligtasan ng Israel sa pamamagitan ng isang maliit na bata, sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Now, my dear brothers and sisters, why do we call our feast day Candelaria? And why do we bless candles today? We call our feast day today Candelaria or Candlemas because of the prominence of candles in our celebration. The candles reminds us that Christ is the light of the world. That is what we hear from Simeon in his canticle. Now, Master, you may let your servant go in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples, a light to reveal you to the Gentiles, a light to reveal you to the Gentiles, and the glory of your people, Israel. So today, my brothers and sisters, we bless candles to remind us of Christ, who is the light of the world. And when our families or communities undergo trials, divisions, misunderstandings, and difficulties, or moment of darkness, let us lit these blessed candles to remind us of Christ, the light of the world, who accompanies us so that He will be the one who will restore and help us to overcome those moments of darkness in our lives. Let us also ask ourselves, magdala kong sala o dalumdum? Tignan mo po ang iyong katabi, siya ba ay liwanag o kadiliman? Sige po, lawenye po. Salaya po ba o dalumdum? My dear friends, these many things that continue to live in the shadows or
There are many things that continue to live in the shadows of darkness. Agkatanda kayo po, let us be like Christ, a light to the nations, to bring peace, healing, restoration, and love, now and forever. Amen. Sasalpantaya ko, kin Diyos, ipanglubos mayupaya, tila lang king banwa ampong yato, at kang Jesucristong anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliging upaya ning banal espiritu, ni bait kang nuan a Mariang Berhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldos sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, sigpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabiyang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king santay, king banal kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biye alananga. Amen. Ing Diyos sa magkalub king sala, king dalan tamo, pakiramdaman nala naman ding panalangin tamo, king mitmong kapanaligan nga tamong manalangin, ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para king banal na kapulungan, banding sablang mitagulaling king bera, king kasuywan king Diyos, at para ka ring aliwa, maging dala na laning panyulong ding sabla, manalangin taking Ginoo. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang bansa, baning dalumdum ning gera, ampong kayalan hustisya, ipawi na ning sala ning Jesus, manalangin taking Ginoo. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang makakilala king Diyos, ban ato panda kang Jesus, ing sala, amititimawa, karing sabla, manalangin tamo king Ginoo. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para ka ring pakakalulo, ding danupan, at alang pibale-bale, ban akit ampong aranasan da, ing kasawpan at lugot ning Diyos, king kapamilatan tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para king komunidad tamo, ban miyaslagan king sala ng Kristo, parati tamong tuntun karing paralan ning lugod na, manalangin tamo king Ginoo. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang miyangog biyeta mong kapatad at kakaluguran, banson lagya karela, ingalang hanggang sulo, ayapin Kristo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Ngayon adwan tapo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. O Diyos, sa igpami kang Jesus anak mo, pigdalaming kaligtasan ng pong salaing yato, pagkaluban mo kaming parati king kapayapan ng pong lugod mo, at pakiramdaman mo sana ing mapakumbabaming panalangin. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen.
Manalangin kayo, kapatid, banding daon tamo, matanggapya, arapaning Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning Ginoo itindaong karinggamat mo, king ikapuri ang pong ikaligayan ning lagyuna, king ikasaplala tamo at king mabilog ng banal akapulungan. O Diyos sa ikpami, biriyan mong inganak mong bugtong ing korderong alang dungis, miyayin niya keka, ban magkamit siyang be alananga ing tao. Matulame sanang tanggapan, iting yayayin ning banal akapulungan mo. Kariting kapag masusyan, amasaya ng gagampanan, ning king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At keka antimurin, itasyo rin pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabus, ing purian ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man, o Ginoo banalay pa, Diyos amalugod ampong maganaka. Ampat king pangadaon na king templo, king aldo iti inganak mo,
akayagum king alananggang kadyosan mo, pepakilala nining banal Espiritu mo, king yaing sulu ababiye sala karing sablang tao, at babiye kaligayan, king banal abalayan mo. Ulinita king pamanyalubong ming mipnong tula, king talapagligtas at tinubod mo, makisan metong kaming parangal keka, kabeding anghel ang pong banal, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog me ing espiritu mo, anti mo ing titipangambun, kareting hain mi, ban pabanalanala, at parakya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning Ginoming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtak silanyak, at bayon ako sang lub dinaw ning biyena, king pamaylasampong kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuwanan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong alananggang tipan, ang mibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Amen.
napening biye ading kalis ing kaligtasan. Lain pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kaming mipnong antibong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal kapulungan mo ang makalaganap king meto yatu, bambiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, at i-Florentino ing obispo mi, i-Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, ampong diakono, lalong-lalo na di Reverend John at Reverend Harold, at ding sablang tapat, susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapadad mi, at minuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulo mo, idala mula at ding sablang mayang nabye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mi kamingan karapat dapat magkamit king bie alananga, ban kambe ng ningwan a Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe da ring sablang apostol, ding banal, amibiyebye kalugod-lugod keka, king kekaban ding panawon, apurian ampong apadigayan da ka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. King kapamilatan ng Kristo kambenan pong kaya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangal ang pong ligaya keka, o Diyos itpang lubos mayupaya, manggaman king alananga. Manalangin tamong mipnong kapanaligan ng pong lugod kingid pa, karingamanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o ikpa, ang malugod mong at malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan,
kabang panayan pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing Ginoming Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, noning pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ang pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyam pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo mantabi sa nakapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. King masayang paralan, iyagpang tayo ing waganing kapayapan, king metong at metong, kapayapan po kaya katamungan. Ginotang Yesu Kristo, ing makaibetune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan na ring mayaws kingapunan ning kordero. Gino, kumatang kang tanggap kaya ka, dapat iyagkas na yung amano mo, pumayat na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, samantalang babyame kaya kami ing katawan at dayan ing kaya kang anak, antabayanan mo kami king kaya kang espiritu, ban aparangalanda ka, emo ka rin kaya kaming labi, nunen timurin kapamilataning kaya kaming pamibiyabye, ban milub kami king kaya kang kayarian, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po. Deta pong magdalang kandila, talakad la po ne, ring magdalang kandila, bendisyonan la po ring kandila yo. Malyari ko pong talakad, bantakit mila, ding magdalang kandila, lipong bendisyonan la ne. So, mga di po ngeni, bendisyonan ring kandila, uling kandilaryang araw. Kay bada pong may bendisyon, imuli kayo, kalupa na ning kandila babiyayang sala. Kristo nga na ako yung sulunan ning yatu. Dapat sinabi na naman, kayo ing sulunan ning yatu. Nyapin po, itamo sana akit day Kristo king biyatamo ne, maging sulutamo karing aliwang tao. Kay ba na po ning final blessing, meetingan mila po rin choir, so choir, mag-meeting tamo, then commentator, ang po pa pong lectors, ang po pa rin knights, bangkanita, lalo tapang maging sulu, karing aliwang tao. Manalangin tamo, O Diyos ay pami, ika'y tunay sulu, potang magsalita ka,
Indalumdum babiedalan king sala ning aldo, ingyato yani nagnaing sikanan ning aslag mo, at mayari king mayakit king biyemi king sala ning lugod mo. Samantalang daralan milareting makasinding kandila, kilob na niting pisamban bustan mong ding lupamit puso, sunlaglaking kekang ligaya, kaya bening anak mo, gawan mo keng anak ning sala, idayom ke kami ing dalumdum ning pamikasala, at tayran mo kami painturo king alanang gamong sala kapamilatana, akekeng dalan katutuan at biye, ing sulunan ning yato, Yesu Kristo manggaman king alanang Kanta tayo po yung Balena Pari. Monitor o yan po makabili nala ban kanita akakit une ding pakibat po ngeni gagamitan tane ing bayong misal nya lalawan nyo po keng kareng TV monitors tamo ding pakibat ne po kaibat lalawan tamo muna naman lawen nyo pisabyan ngeni ing sala ampoing dalumdum banda kita may sala ipapansingan banda kita madalumdum pa mo rin so dalumdum ang pong sala bakit po may sala kita leko tala po rin aliwang tanaman keng pisamban po kailangan alang makadikit tanaman uling manyira inya pong linisan da keng babo dakal na yung mesira king yero nyapin melinis po kita malinis ngeni anyapin mesala keta madalumdum pamurin uling mitatakpan niya karing magtinda o yan po kaibat den pong magsumba babalita mi mo po kaya kayo den magsumba neng Sabadong bengi peksabian milana naman ngeni ela mo susumba ngeni sisimba na lang amen ela mo susumba none sisimba at mag house to house la sinabi ko po misan pota reta pong era padindam panikwanan tamo
karening makapadurot kening Pisamban Shrine, kailangan po susuyo lamo na naman. Apansingan mi ding tao karing miyaliwang lugal, pot neng Biyernes dakala pong pupunta ken yatintamong 14 na misa. Sapak lang, sapak ding misa, potang lawan mula elapu tagaketi. No ka rin laring malapit keng shrine. Niya po? Nung detang mga lawot makapunta lakeni, o ba't ding makasiping keng shrine nila makapunta? Nyapin po ngeni ding kaya mga adwang deacons, i-Reverend John po i-Reverend Harold, sabi ko karela mag house to house kayo. Pagsabyan na rin ng tao, mga di, pabaluhan nyo lang, mag-black rosary. So ita po, may kalakad na lang, at iyan magumpisata na po sana rin makapaligid keni, ilang mumunang diling sisimba, ilang munang diling susuyo. Makarine karing aliwang taong pupunta keti, laman taga keti, nya ikayo pong taga-keti, magsadya na kayo. Kailangan ikayo po mumunang susuyo. At least balang pamilya nga ko po ang king HRP, sasabihan ko sasabihan. At least king meto nga pamilya ating susuyo. Idadi o kaya'y mami, pero mas masanting nung ding may asawa, susuyo lang. At mas masanting nung mabilog a pamilya, susuyoya. Amen? Bangkanita kinke kayo pong pamanyuyo, mabilog a pamilya, akwayo mo na naman miyabi-yabi, mabilog a pamilya, king ligaya, banwa. Buriyo po ita, o buriyo ikay mong tatang, ikayong miligtas, ingasawa yu king inferno, o kaya buriyo, kaya itangi kayong may asawa tsuko king banwa, denganak yu tsula king inferno, or vice versa. Buriyo po itang, paninap yu po kayong pengari ing mabilog yung pamilyang telakad. Miras siya king banwa, pero baya miras king banwa, keti tapa, keti king yato, miyabe-yabe sisimba, miyabe-yabe susuyo. Amen? So makanyan po yung plano tamo sana muna pa mo rin makapadurot kening shrine. Dakala salamat po, mangumbira ko pa po, miyabe-yabe tamo, sisimba, potang sisimba tamo, sasamba tamo king Diyos. At datanging panahon, itana po sumuyo. Pagmasdan nyo po rin susuyong aliwalang parokya, ding tagaketi alalo po. Anya makarine ka nga po. Kailangan ding tagaketi ilapang sumuyo. Nya magumpisata na po at keng pamagkanta, kailangan po keng liturgy nga na full and active participation. Kailangan makibat kayo. Makibat. Sige na mo, subukan da kayo. Ingino mantabi kaya kayo. The Lord be with you. Nawin na kasanting po atang makibat kayo. Inyapin po yung choir. Tunggal ditak, babawasan na in kayang sound. Po, in boses. Kailangan keng liturgy, deng mararandam ding tao, ding choir, mag-guide lamo, kag-guide da katamo, lilid da katamo po. Nya, bawasan niya in sound, in boses na rin deng choir. Ikayo po dapat ing marandam. Ikayong marandam, king pakibat, ampong pamagkantaw. Amen? So yan po, sana keng tutuki, makanyaning gawan tamo, makibat tamo, full and active participation keng misa. Amen. Talakad tamo po, ingino man tabi kaya kayo,
At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingeg pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Ing misa mayari ne, umena ko king kapayapan, bang suywan at luguran, ing apong Ginoo. Salamat kin Dios. Amen.